too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one god nie the only one god in GH eho ena de bia mehwe abrotefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Too much GH and when you go so I shame Munya Bana na ama Owusia enie. Who me say na unu embra na edu no unim say enkomo e wo ho e ho be hia se medwa ne yatimi at say apense pese ensem no emu na de betweda e wo meni ho ase de edi say ye kapa be say na wotwe myensa eni na ye abranti a ye Ghanaian comedian din e funny face wo de ensemfo bi ebeto online man kofo to say kofo de woman do to say de na ekoso de na aba na ni sema wo de betu dwa no na wo call out industry colleague ni colleagues be to say Bismarck the joke Lowen and Caliber say wo ma ye na de ama national na wo mo ye nkofo a wo timo den wo mo nyani papa wo mo suban enye fe kra no ma ye bibia ma te say aka na read am say adai de we ready pass ensem bia for mo ho a ehinta wo mo secret bia te say wo mo bese baba bedwom a betimi a break yo mo career betimi a say wo mo kra fi Ghana industry no we ready pass wo de betu dwa eni so wo mo nsuro no mo akukuduro say emmema say no mo site na ndie wo de dai etu dwa say wo mo nka femfem no mo timi eka femfem na de edi echebia no wo magasa wo mani ebehu bi na ebra wo de dai betu dwa ehon sem story ye hu say Lorraine try say o be defend no ho wo ye videos edit to just say who say man no day hu say Adebayo Bolare mu so sorry ye etu funny face for say be ya won train sign won jai kra won munim de ekoso na ehun nya say in the public eye no me de nyama nsema ehun nya ne say nsema ye private ebe to drama wo bia ehun bi nti we be ya enka funny face train sign ni niam no to say na nyama de ba eni eko no say ni ya nya to say funny face na wo ko o how bi ma oba bonte ebe gina fight mu biem se dabi esi ade se na ama wa hwe ne yere a woni ne te asa wo ntafo de ama na nere no wa fa ne ntafo de dwane kwa de ensem no agi nsem ne sa ne nti wo ba be kan ensem no ama wo mo enimegu asem ye hu se Bismarck the joke wa mekasa Caliber so am mekasa wa ma be reference de ye funny face ka Lorraine de wo be mu oba mba kwa na okọ obi mba kwa na okọ na ya hwe ya de ente ensem ne ente de eko ye hu se wo bia so aye silent ko se Caliber so be release video na wo tite tuo ka se silence is good wo capture video no say silence is good uti say no ma your madre mo so mutim popa say kasa pa na say film na funny face that day o muto mun kanu wo mun ka bi da na funny face na ground floor no e de gu omo ho enima asem Ghana for beto just anum say de be kasa ye kasa ye dan so ni nue mu no ye kasa ne ka e hye dem ne de ko e hye dem na e ko enkosi aga na wey na Lorraine wo be pie mu e wo show na Amama Brown e hosti eso na wo ka ensem no na obi ko si wone funny face beef sorry 3 weeks ago no eso na wo church ensem no say ono ade na boboba na te say ensem na funny face kanu no wo hu enyina so bia edina soma funny face yes because wan ko kanu wo bebie mu na asase no po no saa Ghana Movie Awards ntokwa na Kenya mu kwa no wa fe funny face wa fe no wote ne ka che ja na danfa anyami a wona ne nam wo hu na che wote akra no tukuma ase ento hu na che to kasenka wo Kenya bibi keke no wonte ne nka eno ne ma ne ekoka se Movie Awards no kra na funny face winning as best actor no kra na won fata Emma funny face to be reacting to hono kan bo ne ni je ento no nim say agro bi na ekoso wo mu tento no kra de wan fa be finish serious what was funny face after say ni yere wono na aka nsembone afa ne no ho ache ne yere ama ne yere efi ni nche ede ne ma mienu ela embela ne ntafo a wo da na koma so efi ni nche enu ti na funny face asa Kenya ntokwa fofo a o se wo mu nka femfem no no pa Lorraine pa de femfem pa de wo ke bi poda ama funny face ka enya nyina so bi ede abebibi na wo cheche nsem na ye Lorraine wo cheche nsem no dikosi se funny face don't say
and some okay can after the before won after the one who be we gina after the confusion bi aba afa bi no wonu pa de se ba ne se physically funny face the bufo no akodu se be ma to be ma wo nchire wo amawo de e wo ntoko mu a funny face won't be nyina nim da bi da funny face oh was so kwa oh na papa ma kwa won't me engina wo no le win enim eni ndi akodu because no le win there woko kuma se fa be bia wa gini din e ba ne tokwa pa blow to blow wo ya de o de obi achi beka fom wo no de o de ne sesiri go so wo bi bia obegina nenim funny face so wo bi bia obetimi e de chi aka fom na funny face asempa ene na wo gina sa wo ka se funny face no wo hu ne se o ye be man o wa hoden se ne bufo ni achi nse na moja ayehye e boiling over na wo kasa allegations no wo be jere nim with that same bufo kwa o na lo win se ye ntoka na o mo kwa wo de funny face echi e ka fom na we ena gana for ascertain se me na maka se lo win fem no wentimi anka ebra ye ma mo se mo nka wentimi anka wentimi amba up point say straight up wo ba ka se fem say what throw the ball what set the ball rolling say na be ya ye funny face wetimi aye de obeye na wo ta be defend o hom wentimi anka fem video ta be ye ta brand nya no na emfa fem na emfa de no ho bibia eninti adenti na se ade address issue no wenya free airtime address issue no e chopper bia pa chokra na ensem no to twa de obeka ne se ubetimi abo funny face e de ne chaka from ne te se ube kenya to kwanu na ade empa e na wo paye wo na wo se ye matured eninti na wa anka fem na wo de wadwemu do de wantimi anka adenti na wo sa aka se ase wo de funny face echi ebeka from and so wetimi e de funny face echi aka from Gana first radio moti ase a enye Louis na anya de asem na fi nenum ba ye da eto from no so ni ba kwa say na ehu hia kra so beka na already kra go for candidate that say funny face no going through a lot emotional problems depression ka ya ba na fa wo bi a wo se bibia nkoso ye ma no na wo ba ka say ngata asem company ate akoda meka bibi efa asem na wo sa be kenya ntokwa wo ma ene no wan kan ye wa ate matured se na wo pese Ghana for ehu se wo ye matured ebi so ka say Louis kan say asem wan kan boni on ka boni ye aye fem no wan ka bi do say show this no o ka fem but o kan in relation to funny face as o ka so on ka ye o ka funny face asem mama no e do de fem be shame no do so oni sponsor bet ma sponsor no e wo fem challenge to want to win ka fem e ma na nye case na won kan ye yes enti ase won but say wo ka say wo de na chi beka from no e bi mu say okay Louis kan say won ka boni ye because to kwa de enye wo bi oso wan kwa e na ono ho odin obi wo ha oso wa pa wa kukudo wo wa ho odin hu no kra ye mechi na so obohu na abrante fiafia bi onam ne baby akra keto kra eyi na bofom oso no krampo no intatie etimi ra ne him etimi yi ne bo ha nene say Louis ka say obetimi abo funny face a enye bonu onu wo hu no ho onu onim de otimi ye endisi wa kan enye bonu bi anti ade na Ghana for ebi ka say wan kan yi na say enye maturity dey say fa ho de ho obi ho ode a enye maturity asem so ka say na ho ode betimi funny face a problem ben pa ene wo ho ebuza for en 7 day do so fi te say adwenchire no oh wudum say Ghana for there bibia ye take sit on it ye tena se ne biebie mu ne he de o kan credit de on kan credit de na asem ye de na asem ye de ye be ye wi a ne ye de eye we na to atro ama eye amanfo so no so ama ye de o me afa ho na ni niemu no ye some of the comments are about efa eye Louis asem o ka say wa hoden wa hodo wa kukudo se ye funny face be nim se sia de ya obetimi abono hands down funny face me to one blow bro obetimi abono crowd na chi aka form no ye na Ghana for so edwin efa ensem no ehun we dey am efa every Henry say you Louis you have shown that seriously you are evil. How can you consider funny face as a friend and yet want him to go on in his depression? This is such a wicked act. Also action na John do who say the Louis yeni nya no enchira yonkofa bia won chire so ye yonkopa bia because the oye no was abe Kenya ensem ma funny face subu afu biem amna ba ya asem kese already na Ghana for donor who say funny face or going through some hard times and say nka won ja asem ka ma asem na enda won make us say no bia emblem no bia anfa bia subo bia embo no nti adenti e na obeka ho asem sesia we so efi William say beefing is not private life. It's not about private life.
when we say beef, it's an industry term that is used to promote businesses in the industry. So I agree with Lewin, because Funny Face went so personal on Lil Wayne, Calibos, and Bismarck the Joke. Whatever he brought outside was personal issues. That is not what we call beefing. And also, actually, I don't know who said, will be a Funny Face and what to sing. Funny Face the pa and no problem. Funny Face the pa and no kind of antagonist killer. Oh no, killer movie Lil Wayne, Calibos. Any Bismarck the Joke any Funny Face no on no killer because ninsem no enye de ye ka beef no industry ma beef no ye di promote ye ho beef no ye di pesika ye di twanyama eba ye nchen omo coming together omo beef no wo mo de boa omo akasa omo ho ene omo industry nte ba ne sen ene Funny Face me beef ya ma ne ye so personal matter say ni personal issue na wa wie won sem ne ma ni business to say nsema nka ono ne personal life ni ano ebetumi todwa ewo emunti Funny Face no odin kwalasem ewo ho etuluwin de oye right and wodin kwa de a enye problem and wodin de ebetumi de aye beef we so efi efua Cynthia wono so e de wode was say you guys should let lying dogs lie, because all this is not needed. You just want to revive the dead beef between Lil Wayne and Calibos. And also Action Adrian on the one he said the Ebeniano and go for person fan Kenya a year beef one Lil Wayne and Calibos no ABM keke na ehun hia so sam we so efi Ivy ne dey na be chat to on also this. Sometimes people do things to you and you take it at heart because really you don't expect such attitude from you. I think Funny Face took Calibos, Lil Wayne and Bismarck the Joke's issue too personal. He took it to heart. That is why he reacted like that. Don't step on toes those that you know would get hurt. Just that way and the industry will work. And also Achena Johun say they for Lil Wayne, Calibos, any Bismarck the Joke here no. Utumu say Funny Face no obi ani send and suit here. Obi wa ha na sema and fan oh I don't care. Na twa the news no call. But Funny Face no very sensitive and emotional. We na there utia na answer a can and to a failure on also react towards the way feeling this here. Say a hand na running more so make assess na e running mo no and ma Funny Face react sam to you see assess or emotional and no sensitive and no enye standard for discrimination say one day or to say on it or to say also the way I no be react towards issues no and no nti obi anu obetimi atrensa e wo Funny Face so ninia ene the Ghana for edging efa ensem na makinkan ebi ede amamu no eni to wa wo hwe so wa dwen twa no fatodwa e wo tuma GH na ebi em so no share video we e for ma wadofo unua no mo bibia wo be ho bia e ma we fi say won subscribe so obetimi subscribe e wo tuma GH channel so by clicking on the subscription bell. Midin edina ama owusa obetimi follow tuma GH e wo Instagram at @tumagh_. Aha ene mrebe mam kwan amadi dwumede no esi makram.